Assalamualaikum. Hariko awak masak bihun goreng simpel ala Kak Rek. Pertama-tama awak sai bawang elok alias bawang baik. Sudah tu awak iris bawang jahe. Kebalawanan tariko berduanya. Siap awak iris bawang jahe ko, awak iris bawang gratis alias bawang prai. Nah, sudah waktu konyo ke daun bawangnya nyo bawang gratis cie bawang perai cie nyo tapi membayi aja ko kawannya ko wak iris lo seledri namanya. Sudah tu ko awak parut pangan ko wortel ko digikon wortel tu ya ko nyo pelagaknya nyo pangan ko sudah tu diiris loba hidung kompor, masuk minyak, nalas ketik tu sudah tu langit minyaknya, masukkan bawang elok tadi, masukkan bawang elok tu sedalanya aduk-aduk, masukkan bawang jahe, dia nggak bacakaknya dalam kuali tu, aduk-aduk, lepas saya bacakaknya siram jo air lai. Sudah tu tunggu air ngelagak, siap ngelagak masukkan wortel. Siap masukkan wortel tu Eko masukkan bawang gratis tadi, aduk seketik, masukkan lado boleh tambah lama ko nyeminyo bihun tu, biasa airnya sampai kariang, masukkan lobak tadi, aku bentuk kariangnya, masukkan sos tiram, sebelumnya lah diagi sasa, roiko sama garam ya. Sudah tu aduk, kicuk stek lu sesuai rasanya. Kalau lai suai bangki lai aku dibangki lah yo bentuk buruk lepik buruk dalam semak, bentuk buruk rasa lemak. Sudah tu dibangki lah mona pajak aku bangkinya, aku bentuknya kau buatnya. Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.